Siyalibingelela abathandekayo. Sihlangana kuso isifundo sokugcina saleli ikota. Ongiyokhuluma lani ngalesi sikhathi ngumfundisi uG Mlilo. Inxosa esindawonye wana labo baziveze. Salubonani bathandekayo, siyambonga uNkulunkulu ngokusiqhuba ikota yonke ezifundweni zothumo. Sengathi umoya ingcwele ngasiphathisa siphatheke emsebenzini sisheshisa ukuza kwenkosi yethu uJesu. Mina nguMisisi Sibonene Mhlanga. Sanibonani babukeli abalaleli, sibonga uNkulunkulu okusigcina lokusihlanganisa njalo kusifundo salamhlanje. Okhulumayo nguRuben Ngwenya. Siyabingelelana njalo balaleli lababukeli, sihlangana kulesi sifundo sokugcina kule ikota isifundo sothumo. Okhuluma lani ngumfundisi kaK Khumalo. Siza kuba lo mthandazo nxa siqala lesi sifundo. Baba othandekayo sezulwini, siyabonga uNkulunkulu olungileyo ukusinika leli thuba njalo lokubana sifunde ngentando yakho. Siyakunxusa ukubana ube phakathi kwethu lapho siyakuxoxisana ngezwi lakho, ngoba izwi lakho liyikuphila kwethu. Sicela ukubana usichasisele okuyintando yakho, ukuze ngemva kwalesi sifundo sikhule kukwazini, sikwethembe ekugcineni kwakho konke, bese sikulandela, silandele nezimiso zakho. Konke lokhu sikucela, sibonga njalo sikholwa ukubana uzasamkelisa khona. Ngayo uJesu wasifelayo siyakhuleka. Amen. 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 Siyabonga abathandekayo ukubana sibe lethuba njalo lokuphetha lesi sifundo. Isifundo uthumo lukaJehova, uthumo lwethu. Sawukhumbula uma sasiqala lezi zifundo ubana kwaqiniswa kakhulu ukuqakatheka kokusukuma abantu bahambe. Hathi ubana abantu bahlale phansi bekhanda amacebo kodwa bengenzi lutho. Ilizwi lesintwini lithi lona okungapheliyo kunjani? Kuyahlola. Namhlanje ke bathandekayo sikhangela ukuphela kothumo lukaNkulunkulu. Akusipalele uPeter ngwesibili ngo3 ivesi lika 11. 2 Peter sahluko ngesesithathu verse ngelika 11. Ithona njengoba izinto zonke zizachithwa ngale indlela, lina kumele libe ngabantu abanjani na? Kumele liphile impilo engcwele leyokumesaba uNkulunkulu. Verse 12. Asime ku11. Okay. Asike sikhangeleni le indiyana yokufunda ngekhanda lesihloko sethu. Isiphetho sothumo likaNkulunkulu. Asihlaziyeni indiyana le ufunda ngekhanda. Sizwa esithini maqonana lesiphetho lothumo kaNkulunkulu. Idinga ubana abantu babe ngabantu abanjani bekhangele isiphetho leso. Siyanazela uthi kukhangelela ukuthi sibe ngcwele njalo sibe ngabalungileyo. Right, oqala ukulunga kasizidingeli, ukulunga kunga kaJehova nto ngoba uthi ngalo Isaiah ulunga ufanele ngubo enjani edabula. So ukuba ngcwele sikuthatha ngobudlelwano loJesu. The more sisondela kuJesu, the more sinanzelela ukuthi singcolile, sidinga ukugeziswa. Nxa sisondela loJesu ubungcwele bakhe ke bese bunjani butransforma bubonakale kithi. Yikho phela uMoses esentabeni ngemva kokuba loNkulunkulu for 40 days and 40 nights ubuso bakhe uthiwa bakhazimula ngoba wayephambi kobungcwele bukaJehova. Ukungezelela khapho mfowethu. Ngizwisisa nxa isithi njengoba izinto zonke zizachithwa. Right. Ngizwisisa ukuthi uthumo lukaNkulunkulu kumele lifinyelele abantu bonke. Right. Ekuphethelweni emaphethelweni omhlaba. Ukuchithwa kungakafiki. Right. So ngizwisisa ukuthi ekugcineni kwezinto zonke uthumo soluhambe emhlabeni wonke, umhlaba uzabhujiswa. Abe sesithi nxa kuza kuba njalo linake lifane. So ngizwisisa ukuthi kuzaba lamaqembu amabili. Right. Yeah. uJohn 3:16 ubethe uThixo wathanda umhlaba
wathumela uJesu ukuze abakholwayo bangabhubhi babe lempilo. So kuthi ukuthi vele isono silokho sangenayo umhlaba kusiye emaphethelweni ulamaqembu amabili abazamkhola uNkulunkulu bazuza impilo engapheliyo. Yibo laba abakhuthaza ukuthi ekuchunyayelweni kwevangeli lina ubani ngcwele libe msulwa libe ngcwele lifanele uNkulunkulu. Then olunye uhlangothi yilo lolo luzachithwa oluzabhubha labo abazakhetha ukuthi bangalamukela udaba lukaNkulunkulu. Lizananzelela balaleli ukuthi kulesi sifundo sokuphetha likoda sizagxila kakhulu encwadini kaSambulo. Right. Nxa sikhala lencwadi kaSambulo sikhabana ibandla likaNkulunkulu libizelwe kubana lenzeni njengalokho indaba mqoka iza kuvela kule incwadi kaSambulo. Nxa sikhangela khonapho uthumo lukaNkulunkulu luzaphetha. Sikhangela lencwadi kaSambulo. Incwadi kaSambulo iyasivezela ukuthi khona ke impikiswano leyi eyaqala ezulwini izaphetha njani. Isambulo iyasivezela. Then isambulo bese sivezela njalo ukuthi kumele ibandla eliphiwe loluthumo liphatheke lingahlali ngoba singahlala kuthi ukuthi khona lokho kuzakwehlela ababe ngamukelanga uthumo uzafika kufikela abantu kubajume ngenxa ngesizathu sokuthi babe bengaxwayiswanga. So uSambulo ukhuthaza ibandla ukubana ke lisukume libe lengcenye ngaphi kuloluthumo uthumo luphi lokuxwayisa umhlaba ngalokho kuzayehlela umhlaba lo la ngokuza kwenkosi uJesu. So uSambulo basically ufaka khona lokho ukuthi uJesu yeza xa engakezi kukhona okuzayehlela umhlaba abantu kumele balungiselele kungakaze kwafika. Yes, ngokutsho njana ngizacela ukuthi sifundele ngokugijima uSambulo 1 verse ka1 kusiya ku7. Ifunda kanje isambulo sika Jesu Kristu asiphiwa nguNkulunkulu ukuba atshengise izinceko zakhe okufanele kwenzakale masinyane. Wakwenza kwazakala ngokuthuma ingilosi yakhe encekwini yakhe uJohane ofakaza konke akubonayo okutsho ilizwi likaNkulunkulu kanye lobufakazi bukaJesu Kristu. Verse 3. Busisiwe lo ofunda amazwi esiprofeti lesi njalo babusisiwe nalabo abalizwayo bakugcine ezinhlizweni okulotshwe kulo ngoba isikhathi sesisondele. Verse 4. uJohane emabandleni ayisikhombisa esifundeni sase Asiya umusa lokuthula kakube kini kuvela kuye okhona lowayekhona lozakuza lokuvela kubomoya abayisikhombisa phambi kwesihlalo sakhe sobukhosi lokuvela kuJesu Kristu ongufakazi othembekileyo izibulo elivela kwabafileyo lombusi wamakhosi asemhlabeni kuye osithandayo lo wasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe njalo osenze saba ngumbuso labapristi ukuba sisebenzele uNkulunkulu wakhe loyise kakube kuye udumo lamandla kuze kube nini. Amen. Verse 7. Khangelani uyeza ngamayeza amehlo wonke azambona lalabo abamgwazayo labantu bonke basemhlabeni bazalila ngenxa yakhe kuza kuba njalo. Amen. Kulama imizekelo mina siyibale kathesi kuSambulo. Incwadi kaSambulo itshengisa bana uJehova inhloso yakhe enkulu iyame phezukwani. Inhloso kaNkulunkulu eyini njalo futhi ngubani umsunguli waleyo nhloso yangikhona. Okay, uSambulo akuveza lapha ukuthi uthumo lukaNkulunkulu inhloso kaNkulunkulu ikubuyisa umuntu. Ukubuyisa umuntu. Yeah, ngoba isono singena umuntu wehlukana loNkulunkulu. So injongo kaNkulunkulu kusukusela lolo suku ukuthi azuze umuntu ambuyise kuye. So ibhuku likaSambulo
lisivezela lolo thumo ukuthi ngoJesu yikho isithi isambulelo ngesika Jesu. So usambulo ukhuluma ngoJesu. Siza kubona phambili ibini siyakhuluma ngendaba ezimnandi ezevangeli ukuthi sikhuluma ngoJesu. Usambulo uveza ukuthi uJesu weza njengenhlawulo. Ifundile lapho ukuthi nguye wasithenga ngegazi. So usambulo ukhuluma ngoJesu esindisa umhlaba. So yinjongo kaNkulunkulu ngothumo lwakhe. Then abesebala lapha ku verse 4 lo 5 ngiyithandile. Saveza siqalisa isifundo ikota le ukuthi uthumo ngolukaNkulunkulu buthathu bakhe. Ya sabona ubukhona bukamoya oyingcwele lo Jesu be-active ekuzuzeni umuntu. So even sokupheleliswa lapha kusambulo sibona lo owayenguye onguye lozakuza enguNkulunkulu Baba. Sibona umoya kaNkulunkulu ekhuluma nge7 spirits laphana abese sivezela ke uJesu njengewundlu. So sibona i-involvement ye-Godhead ukuba khona lokuphatheka kobuthathu bukaNkulunkulu ekusindisweni komuntu. Siyabonga. Actually ukugcizelela kompana dadewethu ukuthi uthumo vele ngolukaNkulunkulu. So yikho vele usambulo ahlaqale ngokuthi isambulelo sika Jesu Kristu amnika sona uNkulunkulu bese kuthintwa njalo lo moya oyingcwele ukuthi okokuqala uthumo vele ngolwakhe. Njalo kunye engunanzela lapho uthumo lolu usambulo usivezele ukubana lufanele luhambe ngesiminya. Ngoba verse 3 ukhuluma ngokuthi khona ke babusisiwe abazabala agcine lokho enhlizweni ngoba isikhathi siseduze. Kusithi ukuthi khona uthumo lolu akumelanga luyekele ukugijinyiswa. Kumele lugijinyiswe ngoba isikhathi sinjani siseduze. Uverse 7 abesegcina ukuthi khangela uyeza ngamafu. So kusithi ukuthi khona engakezi ngamafu kufanele uthumo lolu lenzwe njani libe seluhanjiswa. Angikwazi mfundisi Khumalo ukuthi nxa uthinta indaba yothumo ukuthi isibusiso kofundayo lamazwi. Kule mfundiso ezinenge esihlangana lazo ezokuthi ibhuku likaSambulo livaliwe. Ubonike ithayiki yalo vele kubizwa kwalo sithi revelation. Isambulelo imessage yabantu abaphila esukwini zokugcina. uNkulunkulu afisa ukuthi so umhlaba wonke ube yazi. So yiluthumo obekumele ukuthi silugijimise. Asihambeni silwambule kwaba ebantwini ngoba usathana ulethe inkohliso yokuthi hayi lokhu akuzwisiseki kusavaliwe. So umlimo usibizela kukhona ukuthi asihambeni sambulelini yona le imfihlaka. Ake sikhangeleni uverse 6 simqathanise lo Peter uqala ngo2 verse ngelika 9. Sibona abantwana boNkulunkulu bephiwani laba bahlenga kwena abakuphiwayo kuchoni kumeleni kokho abakuphiwayo. Sambulo 1 verse 6. Njalo osenze saba ngumbuso labapristi ukuba sisebenzele uNkulunkulu wakhe loyise kakube kuye udumo lamandla kuze kube nini. Amen. 1 Peter 2 verse 9. Kodwa lina lingabantu abakhethiweyo ubupristi bobukhosi isizwe esingcwele abantu abangabakaNkulunkulu ukuba limemezele izindumiso zakhe yena owalibiza lisemnyameni ukuba lize ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Kuyini esikutholayo la zicocobani eziphiwa abantwana bakaNkulunkulu babizwa kumbe zakhumbuza ukuthi thina sinananzela ukuthi ekudalweni kwezulu lomhlaba lapho udalwe umhlaba wethu esiphila kuwo uNkulunkulu wanika umuntu amandla okwenza njani okubusa. Yes. Esephiwa amandla okubusa kwenzakalani kuyini esikuphiwa ufinal Isono singena ungayifunda kuhle kuGenesis 2 Adam wayephiwe ukubusa. Dominion. So ngokuthobela intando kaSathane wathatha idominion ukubusa wakuphusathane. USathane ewuclaim umhlaba lo njengowakhe. So nxa uNkulunkulu esephetha imission yakhe uthi lapha lina lenziwe laba ngumbuso laba priest. So ukhuluma ngokuthi usibuyisela
lapho esalahlekelwa khona anisalahlekelwa ikubusa yeah so uNkulunkulu umlobi ngiyithandile uthe kaphonga ukhipha umuntu engozini amfake kusafety nxa uNkulunkulu ephethe indaba yothumo usibisela ku status ku position kusimo esasikiso esokuba ngababusi lokuba ngabapriest bakaNkulunkulu. Okay. Usukunanzela kungani ngenxa ukuthi thina we are blood related. Uthi we are blood related to the king of the universe. Right. So thina sisihlobo segazi. Asiso sihlobo sokudojele. So singamakhosi. So yikho esimele ukuthi asibuyisele. Yikho uthi yena wanqoba. Wahlala ngokusokunene wabusa lo baba. Lathi ngase sinqobile siza kuhlala laye sibuse kunye laye. So balaleli lababukeli. So into eqhakathekileyo ukuthi iclimax yempilei kumbe kaSambulo uyikubuyiselwa komuntu lapha endaweni yakhe athi khoxo lapha de khona ukuze enjoy ama benefits okuba inkosi. Othi sisayibona kale sesiya emaphethelweni. Kodwa angeke ngikhangele lokho kathandekayo. Injongo yothumo kaNkulunkulu yini kwanele yini ukuthokoziswa zinamba zababhabhathizwayo na yikho ukuphumelela lokho sengikwenza ukuthi kwanele yini bana ngithokoza ukuthi hey ngibhabhathize ama-hundreds bhabhaza amangaka kwanele yini uthumo kaNkulunkulu akwanelanga mfundisi ngoba uNkulunkulu akuqhakathekisileyo siyo namba kodwa equality of life yomKristu ukuthi phela singaba lamanamba bemanengi kodwa amanamba angikhona kusasa sivuke singelawo kodwa kukhangeleleyo ukuthi inamba lezi ubudlelwano laba bantu ababalabo laye ngoba ante ufuna ukubuyisela image yakhe nxa ufuna ukubuyisela image yakhe kayiphonga ubuyela automatically ibuyela ngobudlelwano yikho kumele ukuthi inamba lezi kungabi only i-quantity kodwa kube i-quality kube le quality relationship lomlimo ngendlela kaShonto embi yokuzuza imphefumulo emnene kodwa kudingakala ukuthi sesizuzele imphefumulo senzani ukubuyisela isimilo kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Akungifundele uLuke 11 verse 23. No, umfuna yes we right. Usafuna ukukhuluma. Yes, bengifuna ukukhuluma ngendaba yabapriest lapha nekade ngisikhangela ukuthi sizaba yes ukuthi thina sizabiselwe kubeni ngababusi lo uNkulunkulu wasesithi laba priest asengicabanga mfundisi Khumalo longwena ukuthi umpriest vele kuchoni ukuthi thina sizaba ngaba nje abapriest bakaNkulunkulu engxenye esikhangela lokuthi vele umsebenzi wompriest ubuvela uyini mina ngicine ngithola ukuthi uNkulunkulu usifaka esigabeni umpriest ku Old Testament ubesima phakathi kwabantu loNkulunkulu emela abantu bonile ayibika indaba zabo kuNkulunkulu bahlangana siyayaziyo sonke isigaba siya so ngiyakuzwisisa ukuthi uNkulunkulu ethumweni kuSambulo nxa isithi siyikhonokho singabapriest ukhangelela ukuthi sime phakathi kaNkulunkulu ongcwele lo mhlaba ofayo sime sikuhlanganise kokubili sitshengisa abantu indlela yokubuyela kuNkulunkulu sithandaze on their behalf sibancedise ukubona intando kaNkulunkulu lokho kufithizela phela le ndaba esaqala ngayo ukuthi kasibizela uma sihlala ematafuleni sekhanda amacebo sibizele ukuhlanganisa izoni lomdala kakhulu engakamfundela ivesi liyana yebo sadala owenza ukuthi ngiye kulokho ukuthi yebo sadala uNkulunkulu njalo sahlengwa nguye ngentengo enkulu kungenxa yani leli qiniso kumele ivuselele ithemba kithi kungakhathalekile kubana sikuphi umumo kungenxa yani okwazi ukuthi hayi nilahliwe sibili kodwa ke nxa sengizwe ukuthi ngihlengiwe uNkulunkulu kuvusela umphefumulo wami kungiqinise siyabonga mfundisi mbona ngani khona lokho kodwa ukwazi ukuthi uJesu wasihlenga kasidalanga kuphela but wasihlenga intengo yakhe kayizange ibe ebantwini abalutshwane
kodwa intengo yakhe yaba emuntwini wonke. So khona lokho kuyenza ukuthi khona la nxa ukupha umumo ukulahleka okunganani akumelanga ukuthi khona uzitshela ukuthi mina senilahliwe. Hayi, ukwazi ukuthi uJesu wakuhlenga. Khona lokho kuyakunika ithemba lokuthi khona ungabuyela kubani uNkulunkulu, ngoba ithemba lona lana uthi uJesu wasifela yilo elisinika yini igunya lokubuyela kubani kuNkulunkulu. So khona lokho yikho kumele kusinike ukuqina ukuthi asidalwanga kuphela kodwa siphinde sahlengwa ngani ngegazi lakhe. Singabakhe kabili. Yes, singabakhe kabili, yikho khona lokho. Lokuthi kwesinye isikhathi asikuthathi sikupersonalize ukuthi wafela mina. Nxa kuyikuthi wafela thina ungani kungani kukhatshana, kodwa bekufuna ukuthi umuntu lo muntu akuamukele ukuthi ngadalwa nguNkulunkulu, ngasuka entandweni yakhe wangifela ukungibuyisa. Mbonani khonko kuyangiqinisa even isesonweni esinjani, even umumo wami umubi njani, yakuzwisisa ukuthi izulu lenzeni ukuze mina lingibuyise. Ngoba obhalayo kwenye indawo uthi loba ngawa uwedwa veli izulu laliyanika uJesu. So akuyi ngamanamba, akuyi ukuthi banga, kodwa ngamunye uKristu sifele. Uzasibalela uSamuel 12 verse 12. Ngakho ke thokozani lina mazulu kanye lane lihlala kuwo, kodwa maye kuwo umhlaba lolwandle, ngoba omubi useze phansi kini, ugcwele intukuthelo, ngoba uyakwazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane. Ukhona ngafinqa yini esikuzwayo ngale iverse ukuthi ilandisani sisiya lapho siyakhona indawo zezothuma? Sizananzelela ukuthi iverse le ibuya ngemva kokuba ingilosi ebihlonitshwa, ingilosi ebisenkazimulweni kaThixo isemboza isihlalo sikaNkulunkulu, kumile isono kiyo, yazama kwaba lempi, ungaphezulu ithi kwaba lempi enkulu, ayimpi yokulwisana ngezikhali kodwa impi yokubonisana ama-ideas. uNkulunkulu embonisa esefuna ukuba ngangoJesu, esefuna ukuthi abe ngangophezu konke. iBhayibheli lisithi impi leyi uLucifer waluza, obizwa ukuthi nguDrago. Kubese kuthi indawo yakhe ayisatholakala ezulwini. Nxa esephosele emhlabeni ekungithinta umfundisi ukuthi uNkulunkulu lapho sithi thokozani mazulu, kodwa maye ibali lithi maye libika ingozi kuwe mhlaba, ngoba uSathane uphosele kuwe ethukuthele. Okwesibili ekwazi ukuthi isikhathi sifitshane. Balaleli, into ebuhlungu ukuthi kubalalela abasilaleli abasibukeleyo asikuboni thina ukuthi isikhathi sincitshane, kodwa uSathane ophoselwe lapha uyakwazi ngezindlela usebenza 24/7 ngokutsho kwabantu. Ulolako lukhulu, thina silelo bukabhuka. Ngakho ke kudinga ukuthi siphaphame, silinde, ngoba sikwazi ukuthi sisempini okwakuqala. Impi leyi ke iphakathi kaJesu loLucifer, thina ke siyibhaba fields, i-playground. Bonke bafuna ukuthi bathathe thina, right? So ke thina ke kunjalo ke asivukeni, siphaphame, simdinga uNkulunkulu khathesi, simelaye ngoba nguye ongasinqobela kuphela. Amazwi akho watsho angikhumbuza amazwi kaBaba uSigoba. One time sisentumba lapha uthi thina singumbangwa, right? Singumbangwa, siyabanga. Embangweni wona lo mfundisi veli issue ngumthetho kaNkulunkulu, yinto uSathane ayilwisayo kusukisela esezulwini. Yikho ubona uNkulunkulu ekugcineni kwesikhathi efuna ukuthi abeke izinto zicace. Yikho esibizela uThuma ukuthi kufanele sicacise emhlabeni ukuthi kwenzakalani. uSathane ulolaka lentando kaNkulunkulu uyayilwisa. Yikho ebizele liqembu leli kuSambulo 14 bese esiyakini akayibale sizwe ahlangene kuyo sona. Okay. Sambulo 14 verse 6 to 12. Ngabuya ngabona enye ingilosi ndiza emoyeni levangeli elingapheliyo ukuba lichumayele kulabo abahleze emhlabeni, lasezizweni zonke, lasezizwaneni, lasezindimini kanye lasebantwini. Verse 7. Ngelizwe elikhulu yathi, mesabeni uNkulunkulu limdumise, ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile. Khonzeni yena owadala amazulu lomhlaba lolwandle kanye lemithombo yamanzi. Verse 8. Ingilosi yesibili yalandela yathi, iwile iBhabhiloni enkulu eyenza izizwe zonke zinathe iwayini elihlanyisayo elobufebe bawo. Verse 9. Ingilosi yesithathu yazilandela yathi ngelizwi elikhulu,
Nxa umuntu engakhonza isilo lesifanekiso saso, abeke uphawu lwasebunzini loba esandleni, laye uzanatha iwayini lentukuthelo kaNkulunkulu elithelwe ngamandla agcweleyo enkomitshini yolaka lwakhe. Uza kuchukuluzwa ngosolufa elitshisayo phambi kwezingilosi ezingcwele laphambi kwewundlu. Siyabonga, hayi mbani singayitsha siqeda yonke. Kodwa ke esikulandela uthandekayo yokuthi ukuthi lama verse asanda kubala kathesi sibili kuyini okumemethwa yila amavesi alani lothumo lwethu lama vesi na njalo sesizwile kusamlo 12 kumi njani. Bengicela ukuqedisa inkulumo kade ngiletha ngamavesi la ukuthi sesizwile ukuthi vele kulempikiswano lokulwa phakathi kukaNkulunkulu loSathane. uSathana inkohliso ayilethela izingilosi baxotshe ezulwini iyayilethe emuntwini. So ulwisana lomthetho kaNkulunkulu lenkohliso ayiletha ukuthi uNkulunkulu nguye oresponsible ngabo bonke ububo obusemhlabeni. So uNkulunkulu abesevusa iqembu labantu ukuthi bacacise emhlabeni ukuthi izinto zonke ziminja. So this uyikho lokhu uNkulunkulu esinika uthumo ungayifunda ithi yabonakala ingilosi indiza kusitsho ukuthi kumele kuphangisiswe. Anti umfowethu ukhulumela pha uthi uSathane uyakwazi ukuthi isikhathi sifitshane. Lathe sibizelwe lolu thumo bemothi ngasi yakwazi ukuthi isikhathi sifitshane okunganani sihambisa uthumo ngama. Abese sithi iphethe ivangeli elingapheliyo. Ivangeli elingapheliyo yindaba enhle ekaJesu esiyikhulume siveza usambulo ukuthi ukhuluma ngoJesu esindisa umhlaba. So indaba ezinhle ukuthi umhlaba ubuwele sonweni and uNkulunkulu uhlenga ngoJesu. So umhlaba wonke kawube yazi indaba yokaJesu othanda abantu wabafela. Njalo usambulo ngimthandela ukuthi ethumweni uNkulunkulu nxa siveza uNkulunkulu njengothanda abantu then lokho kusehlela ukusikhalisa inyembezi ubuhlungu kuvela nga sesichasisela abantu ukuthi kuvelele sitheni. Njalo uSathane nxa echallenge umthetho kaNkulunkulu kawuchallenge kawususa chiye kungela lutho hayi ukhipha bhalo kwakhe. Yikho ingilosi kumele imemeze yesibili ithi Babylon liwile. Kukhulunywa ngayo yonke inkohliso lemfundiso uSathane ayibisayo ukukhohlisa abantu lokubadukisa. So uthumo lolu lusilethela ukuthi abantu abakhethe ukuma loNkulunkulu kumbe ukuma lesitha. Yes. Siyabonga ukhona lokunye futhi kutsho njalo futhi udaba luveza ukuthi uNkulunkulu weqiniso nguphi owadala izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi ngoba banenge uNkulunkulu abakhonzwayo izinengi inkolo ezikhona kodwa ingilosi kubeka kucaca ukuthi lanxa uNkulunkulu bebanenge kodwa omele ukuthi akhonzwe la kungani kumele ukuthi akhonzwe ngoba uzahlulela umhlaba. Right, ukwahlulela ikwehlukanisa okubi lokuhle ngoba anti impilo eyivele ekugcineni kumele ukuthi ifike ekugcineni njalo impilo ukuthi ifike ekugcineni ukuthi kumele ukuthi kube khona ozabonakala ukuthi nguye oqondileyo and oqondileyo kungubani kunguNkulunkulu ngoba nguye ophuma futhi enjani enqoba. So ke asikuziseni ukuthi imayelana lokukhonza ukwathi udadewethu laphana impikiswano yona leyi imayelana ukuthi kukhonzwa nini kukhonzwa bani ekhonzwa njani. Right, so uSathane ulethe indlela yokukhonza engayisiye phambene anjengala uGenesis ahlaphuma amabandla amabili uAbela uyalalela uCain ufuna amakhabiji. Right, so ke kule nkonzo yokulalela umlimo kule nkonzo yokuletha amakhabiji ealtareni. Right. Siyabonga kakhulu selichilo kakhulu ukuthi abantu kumele bagijime ngothumo olumangalisayo silomlando njalo kusihloko sesifundo siloko sisithi ukuthi uthumo lukaNkulunkulu uthumo lwabani lwami. Yes, uLuke 11:23 usifundisani nxa singahambile ngentando kaNkulunkulu uzasibalela lapha Luke 11:23. Yes, ifunda kanje lo ongemanga lami umelana lami lalo ongabuthiyo lami uyachithiza. sifundane ngale ivesi maqona lothumo kaNkulunkulu laba ngaba kaNkulunkulu.
Actually amazwi kaJesu lawa nxa sesiwaqathanisa lothumo lo lesikhuluma ngalo. Aveza ukuthi khona okokuqala sidinga ukubana silwamukele lolu thumo. Yikuma lo Jesu. Okwesibili sidinga ukuthi khona lolu thumo silufakazi. Yikuma lo Jesu. Kusitsho ukuthi khona number 1 nxa singalwamukeli lolu thumo simelane lo Jesu. Ngoba nguye umnikazi walolu thumo. Okunye okwesibili ukuthi nxa singalufakazi lolu thumo simelane futhi lo Jesu siyachitha. Ngoba yena uthe kufanele lutshela umhlaba. So mina ngingakhetha ukuthi ngithule ngingalufakazi. Kuthi ukuthi khona ngimelane laye. Ngoba injongo yakhe ukuthi uthumo uthule ungalufakazi umelane laye. Ngoba injongo yakhe ukuthi kumele luhambe emhlabeni wonke. Yikho ingilosi yabonakala indiza. Ingilosi imele laba abazakwamukela bafakaze ilizwi likabani likaNkulunkulu. Uyangethusa mfundisi Khumalo ukuthi nxa ngingatsho lutho ngoJesu ngitsho lutho kodwa. Particularly ngothumo lo. Ngitsho lutho. Kuthi ukuthi nxa ngingasebenzi ngitshela abantu ngoJesu, ukuthula kwami kutshela abantu ngeyinye inkosi. Ngeyinye inkosi kakhulu. Ngiyazibuza manje ukuthi njengamakholwa siba ngake sichithayo. Ngoba uJesu ivini kuMatthew 9 laphana esifunde kuliyani iviki ukuthi uJesu wabahawukela aba multitude. Wasesithi khule wabona abavuni bebancane. So ivini esikhathini sokuphela ngwenya abavuni banganani ngalensimi. Amasimi emhlophe ngamabele. Abantu abadinga ukuzwa imessage le banengi and ba read. Kodwa siba ngayi esithwele amabhayibheli ezandleni sivuka siye emabandleni kodwa singatsho lutho ngoJesu kwabanye abantu abangabi mazi. Ngezindlela ukukholwa sikho ukuzithulela ukuthi mina ngizafika ngizihlalele mina ngiyazihlalela nje kuphela. Akakho obizwela ukuzohlala. Antu ungayemasimini kuyahlakulwa. Wena uthi mina hayi mina ngizabe ngiyafika ngihlala. Anti lo lethela abahlakula itiye usebenzile ubanika amandla. So sonke sibiziwe. Khona ukuthi ngibiziwe ukuthi khona wasebenza ukuthi ngizwe ubizo. Lami ka ngisebenza ukuthi omunye umuntu azubizwe. Awumbalele njana sikhuluma ngokusebenza asike sizwe uMateyu 28 verse 19 to 20. Kulesithembu sobani khona? Matthew 28. Yes, verse 19 to 20. Ifunda kanje, ngakho hambani lenze abafundi ezizweni zonke libabhaphathize ebizweni likaBaba lelendodana lelikaMoya oyingcwele. Njalo libafundise ukulalela konke engililaye ngakho. Ngempela ngilani ngokuphela kuze kube sekugcineni kwesikhathi. Siyabonga. uJesu uthi kubafundi bakhe kunye lathi. Ngakho ke hambani lenze izwe zonke zibe njani abafundi babhaphathize egameni kaBaba elendodana likaMonjani oyingcwele libafundise konke njani. Yes. Nasi sehla siyaphambili u1 John 4 verse 8 uyasitshela ukuthi ongathandiyo kamazwi ubani uNkulunkulu njani oluthando u2 Peter 3:9 uthini kanje 2 Peter 3 verse 9 inkosi kayiphuza ukugcwalisa isithembiso sayo njengokuqedisiswa ngabanye ngokuphuza iyalibekezelela ingafuna ukuba lamunye abhubhe kodwa ukuba umuntu wonke aphenduke. Kungenxa yani amaqola abantu bonke beqhakathekile kuNkulunkulu na njengalokho sithunyele ebantwini bonke phela. Kungenxa yani lawo abantu beqhakathekile na amabhesi la sikhumbuzane. Yebo, mina mfundise nguzuza lapha ukuthi injongo kaNkulunkulu ngomuntu yayikuthi umuntu aphile. Right. Umuntu wehlelwa isifo kuphela. So uNkulunkulu akujonge ngomuntu ufuna ukukuphelelisa. So yikho esithi abantu bonke kabayizwe indaba yothando lwakhe bonke. Ngithanda ku2 Peter chapter lefundwe u2 Peter chapter 3 kuthiwa uyasibekezelela okwenza uJesu engakabuyi
uyasibekezelela edinga ukuthi sonke siphenduke ngoba kafisi la munye abhubhe. Ayibona ndaba manje kule nkohliso usathane empikiswaneni le ayilethayo kule mfundiso eyinye imfundiso khumalo lapha ebuyayo predestination. Hayi vele uNkulunkulu labakhe ababhalwe phansi azabasindisa awena engxenye ulahliwe liyakubonisa ukuthi ende inkohliso usathana ayilethayo bathe sikuzuza esifundweni ukuthi uNkulunkulu kafisi lo yedwa njani abhubhe ngoba injongo yakhe ibiyikuthi umuntu wonke asinde. So indaba ye predestination sayifunda kuEfeso Efeso 1:4 ukuthi uNkulunkulu wonke umuntu umdalela ukuthi ummisele ukuthi aphile ende umhlaba wonke wawuthanda wawuphu Jesu. Ivangeli kaJesu kalihambe ebantwini bonke endimini zonke ezizweni zonke. So umhlaba wonke uNkulunkulu ufuna ukuwusindisa ngoJesu. But kukithi-ke ukulahlwa kwethu mfundisi kuzaba ukuthi sikhethe njani ngoba lapha i-final crisis engiye ngikuthandi leyo khumalo ithi usathane sisiye kupheleni njengoba kuthiwe usebenza elolaka uzadukhisa abantu kakhulu aveze yakhe owakhumbuso abantu kuzamele bakhethe ukuma lo uNkulunkulu lentando yakhe kanti sithe usathane vele uphikisana lentando kaNkulunkulu. So nxa imiso wakhumbuso oweyeme ku rebellion abantu kufanele bachasisele indaba yonke yempilo thando lukaNkulunkulu ngokusindisa ngoJesu basebekhetha abazakhetha uma lo uNkulunkulu basindiswa abama lo Sathane bayakulahlwa. Yes, ukugcizelela khona lapho okutshoyo indlela uNkulunkulu asebenza ngayo nxa sikhangela kumavesi lawana uNkulunkulu usebenza ngothando. Amavesi lawana angu3 wonke aveza ukuthi uNkulunkulu luthando uyabekezela ngenxa ukubane engafuni ukuthi umuntu abhubhe but indlela uSathane asebenza ngayo nxa sikhangela ekucineni isihloko lesithiwa i-final crisis kusambulo 13 nosambulo 17 uSathane usebenzisa iforce le deception inkohliso uzayileta ngabona ukuthi inkohliso yakhe abantu sebeyinanzelele abesebenza iforce kuthiwa ke kuza kuba njalo nxa sesiye kucineni lolu thumo lungamenyezelwa okasambulo chapter 14 i3 angels message abantu baluzwisise balwamukele baluchumayele laba bazabe beluchumayela uSathane kuthiwa uzakulwa labo uzasebenza iforce ukubulala lakho konke. So yikho kumele ukuthi khona ke sikuzwisise kungakafiki silungiselele ngoba ke lanxa kuzafika iBhayibheli sivezele ngale kuDaniel 12 ubana ke ngaleso sikhathi uJesu uzasukuma abesemela laba babe bamukele lolu thumo abasoze babe bodwa nxa sekusenzakala lokho. Yikho phela ingilosi yesithathu esiphi isixwayiso uthi maye kulabo abazakwamukela uPaul ngezindlela ukuthi ukulwamukela uPaul wesilo kuyingozi ngoba sizahlangana lolaka lukaMlimo esoze ukuthi sihlangane lensindiso anti uJohn 3:16 uthi yilowo lalowo okholwayo kuhle kukhiphe ipredestination kuyibeke eceleni ngoba sokuya ngokuthi lowo lalo umlaleli lombukeli kutsho mina lawe ngiyakhetha ukuthi ngibe ngulowo lalowo ngoba uNkulunkulu nxa esibiza uyasibiza kasibambe ngamandla kusukela eEden umuntu waphiwa ilungelo lokukhetha kufana lokona ukona uSathane ngangisondeza duze lalokho okungangenza ngona kodwa ukona ngiyakhetha kangibambi ngamandla so umlimu uthi ngimemnyango ngiyaqoqoda lo ovulayo so ngezindlela esikuthola lapha ukuthi uNkulunkulu ufisa phambi kwesiphambano umganga uyalingana kakhulu ukuthi kuthiwa mhlawumbe abanothileyo babaza kusindiswa abayanga sonke simi usindiso lisifinyelela ngesilinganiso esifananayo. Siyabonga wathi asifundele abaseKorinte oqala ngo3 verse ka6 right 1 Korinte 3 iverse lika6 mina ngahlanyela inhlanyelo uApollo wayithelela kodwa nguNkulunkulu owayikhulisayo. Sibuyela kwindaba yethu yokuphumela okuqotho ukuphumela okuyikho ngokwakho sike sakuthinta kambe limbhabhathizo eminengi
nokwakha izakhiwo eziningi kumbe ukufinyelela imihlobo yonke ngeqiniso kumbe ukusebenzisa iradio o internet landlani yikho ukuphumela sibili okuyikho kubaliswa osekudingayo la na khona kuhle mfundisi right ngizindlela zokusebenza ezinhle esingazenza lempumela yokuthi abanengi sibabone bemamukela uJesu besizo yes kodwa ukuphumelela okuyikho okuqotho ikubona abantu bechiya impilo yesono bethatha uJesu bephila njengoJesu bemlandela ukwenza abafundi uthumo lethu luthe senza abafundi asichiyi mfundisi siphonga uhaza hayi ngingahlanyela omunye alandela thelele umoya oyingcela milisi uyayibona indaba yakho iprocess so i-true success ukuthi ekucineni kwento yonke abantu besifisa ukuthi ngasiyasithatha istand for Jesus siphume emhlabeni sehlukane lesono kube sokuca impilo yethu kayifanele kaJesu yes kayikhule futhi ngoba okuhlupha empikiswaneni esilayo mfundisi ukuthi uJesu singamamukela kodwa siqhubeke siphila njengayizolo usathane khonokho uyakusebenzisa futhi ukuthi asikhohlise asigcine sizibiza ngokuthini singamaKristu kodwa impilo yethu ingamfakazeli nxa sizibiza singamaKristu impilo yethu ingamfakazeli nkulu izimilo zabantu abafuna ukulandela uKristu ngezinjani uma sibala lama verse u2 Corinthians 11 verse 2 uIsaiah 30 verse 21 uJohn 10 verse 27 wala lama verse ngobunengi bawo yes nxa sikhangela lapha no Isaiah 30 verse 21 uJohn ngo10 verse 27 uJohn 16:12 and 13 mhlawumbe ngingabala kuphela uJohn ngo10 27 ngesizathu sesikhathi uverse 27 uthi yena ezami izimvu ziyalilalela ilizwi lami ngiyazazi lazo ziyangilandela so bengifisa ukuphendula khona phana ukuthi khona nxa simlandela uJesu izimilo zethu zikhula kanjalo kumele siveze ngokulalela ilizwi lakhe njalo futhi siyabe silazi kusitsho ukuthi khona kulobudlelwano phakathi ke kwalo olandela uJesu uyabe muzwa nxa ekhuluma ubani uJesu so kufanele ukuthi izimilo zibe njalo so yinjongo eyinye enkulu yothumo yokubana nxa uthumo solufinyelele kwenziwa abafundi ngabalilalela ilizwi likabani likaKristu ngabalizwayo futhi ilizwi likabani likaKristu so ongeke kwaba umfundi ungalizwi ilizwi omlalela but by the way okuvele kwangenisa isono lapha emhlabeni ukuthi kwalalelwa ilizwi likabani uthi ubuthana nalingadle kwesihlalo usathana uthi dlanini so ipaluthana leyo nkosi oyilalelayo uba yini isiqilisayo so lapha kuyasiveza ukuthi nxa simlalela umsindisi ngesinye sesimilo sakhona esinye ke onyokungithathekisayo lapha yilokho mfundisi ukuthi uthi abalandeli bakaJesu bahlambulukile uthi they are pure right uthi bahleli beloyal bethembekile kumthetho kumbe kuzimiso zalowo abamlandelayo okunye futhi bayamlandela iloba ngaphi lapha abathungamelela khona right ngelizwi elincinyane elikamoya oyingcwele right abesithi lokho futhi kubese kuhlanganisela futhi ku missionary work ukuthi lapha bathuma khona bayahamba kabahlali phansi bathi njengoba thina sesitholakele bayahamba bese sithi futhi they are obedient right uthi kabala kuthandabuza akutshoyo langaze abathungameli lapho okukhanya kungana kulandlela kabathandabuzi ngoba bathi lo sithungamelelayo uzavula indlela ayikhona lokho kuphela mfowethu lapha uyaveza futhi ku 1 John 1 verse 9 ukuthi uJesu nxa sithi sivuma izono zethu ulakho ukuthi
forgive asithethe aphinda sihlambulule. So abantu abalandela uJesu bayazwisisa indingeko yabo emkhuhlaneni wesono. Beyama kuphela kuJesu. Yazi into kaSathane liyane ukuthi wathi ezulwini kathi thina sifakela umthetho njani thina singcwele. Abalayo ingqondo enjalo. Bayazizwisisa ukuthi basilele okunganani phambi kukaNkulunkulu. Nxa behamba lo Jesu eduze bayabona izimilo zabo ezingcwelileyo bese bedinga kwembeswa yikulunga kukaKristu. Abese sithi futhi kunjalo sebenanzelela ukuthi bona they are imperfect bese benanzelela amandla egazi ukubasindisa. Bese ngithande lokhu lapha uthi understanding this they are open to receiving correction. Bayavuma ukuthi baqondiswe. Kabathi kathi umfundisi umlilo yenu ngubani okubeka nje kababilenkani bayavuma ukuthi baqondiswe lapha bengirong bese bethatha isiqondiso. Yes. Othasibalele futhi u2 Corinthians 11 verse 2 lapha ngifisa abana sizwisise ukuthi utshoni ukuba yintombi egcweleyo. Alright. kuKristu. Yes. 2 Corinthians 11 verse 2. Yes. Mina ngilobukhwele ngani ngobukhwele bokukholwa. Ngathembisa ukulendisela endodeni eyodwa uKristu ukuze ngilethule kuyo liyintombi epheleleyo. Ngifuna nje khona ukuthi kutshona uba intombi epheleyo kuKristu. Nxa sizintombi ezipheleyo kuKristu kumele senzeni ukuze sizuze abanye umela babe zintombi ezipheleleyo kuKristu. Now, anti uthi we are betrothed to Christ. Sinikelwe kuKristu. Ngezindlela ngolumi lwamhlanje sesi-engagwe ngubani? nguKristu. Nxa sesi-engagwe nguKristu kuthi ukuthi ukuhamba kwethu, ukudla kwethu, ukwenza kwethu sokusithokozisa lowo esinjani esilungiselela ukuthi sichatele. Angathi okulandela engagement ngumtshado. Yiwosusele. So sesisenza sithokozisa lo esiza kuchata laye. Usikwenza njani? Ngokuthi sazi ukuthi khathena vele uthandani, uthanda ukudla okuphekwe njani. Nxa ukuthi kulijaha lentombi kufanele ukuthi kathi vele ijaha lami lithanda ukudla okunjani. Ukwenza ukuthi nxa lingivakatshele ngiliphekela lokho elinjani elukuthanda. So thina sesisenza okuthokozisa leli jaha. Hayi andisazi ukuthi leli jaha lizabuya lalo lizimisa. Kasisalikhangeli, sesikhangele leli esesimiselwe kilo. Ngendlela uziphatha ngokufaneleyo. Ngokufaneleyo. Awukhombi ngapha langa. Ule jaha lakho elilodwa kuphela. Yes. Siyabonga. Ukukhuluma. Hayi ngibona ngani sukubekile mina le ukuthi actually uPaul ufeke wakufaka khonaphana ukuthi endodeni eyodwa. So kuveza ukuthi hayi ngaba manengi amadoda engqondweni kaPaul nxa ebhala. Yes, kodwa ukhuluma ngendoda eyodwa. Akona isithembu. uKristu. Yes. Yeah, uze kumbuyisele ukuthi efika ngale thonga ngale athi wakho lezo zithombe eziningi. Athens. Yena waqonda to the unknown God. uNkulunkulu oyedwa lo ngaziwayo. Right, akusifundela uSambulo ngo21 verse 1 kusiya ku4. Sesingena esiqongweni sothumo lwethu bathandeka. Sambulo 21 verse 1 kusiya ku4. Ngabuya ngabona izulu elitsha lomhlaba omutsha ngoba izulu lakuqala lomhlaba wokuqala kwasekudlule njalo ulwandle lwalungasekho. Ngabona idolobho elingcwele iJerusalema elitsha lisehla phansi liphuma ezulwini kuNkulunkulu lilungiswe njengomlobokazi ececele umkakhe. Ngiyezwa ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lisithi, khathesi ikhaya likaNkulunkulu lisebantwini, uzahlala labo, bazakuba ngabantu bakhe, njalo uNkulunkulu yena uqobo uzakuba labo, abe nguNkulunkulu wabo. Verse 4. Uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo, akusayi kuba khona futhi ukufa, loba ukulila, loba ukukhala, loba ubuhlungu, ngoba umumo womdala wezinto usudlule. Siyabonga, sikhumbule ubana nxa besiqade siqala isifundo sethu. Sithe isihloko sethu sikhuluma ngokuphela kothumo. Ukuphela kokuthumo. Kathesi nje okangwenya usanda ukukhuluma ngentombi le esiqomile, ngentombi le esi-engaged kuJesu Kristu. Wacina ukuthi na sekulindele isikhathi
sokubana somtshado. Amavesi asandubana abalela ayathinta ngentombi esezilungiselele ubona echada lobani lejaha la ayinsindaweni. Kuyini esikutholayo ngokuphela kothumo amavesi la aletha themba bani labantu bonke lezilimi zonke na esiwafumana kuSamuel 21 verse 1 kusiya ku4 la kuSamuel 21 verse 22 uyehluze uyefika evesini lika 5 aletha themba bani. I-memory text yethu ikhuluma ngokuthi izinto zonke ziza kuncibilikiswa ziza kudlula. So sibonisa iqongo sokugcwaliseka kwenjongo kaNkulunkulu ngomuntu lapho isono sesiqediwe kungasela nyembezi kungasela kufa lo Sathane umnikazi waso engasekho. Sibonga ukuthi uNkulunkulu abantu lapho abasuke khona besuswa nguSathane usebathethe ubabisela lapho abasuka khona. So uphelelisa injongo yakhe ayevelelayo edala umuntu ukuthi umuntu uzaphila iphakade. So yikho sibona lapho esithi ngiyadala konke kube kutsha isono singasekho. So yilithembe silalo mfundisi ukuthi abantu bonke ababekwazi ukuthi lo ngumvuzo walabo abaza kuzwa iwarning liyana esike sakhuluma ngayo eyothuma ememezela umhlaba wonke. Ukuthi ekupheleni kwesikhathi abantu abake bethathe uhlangothi amaqembu mabili. uNkulunkulu sindisa abantu ngoJesu. uSathane uduhisa abantu basekufeni. So lapha sibona umvuzo walabo abathanda uJesu bazinikela ngakuye. Yikho mfisa ukukhuthaza ababukeli ukuthi ithuba lingakapheli uSathane uzaqedwa. So vele mnewethu ungakhetha uhlangothi oluluzayo yini. Vele usambulo kokuqala kwakho konke mina ngimthandela ukuthi usivezele ukuthi phakathi kwempikiswano yonke leyi onqobayo ngoNkulunkulu. So kusensible kwenza ingqondo vele ukuthatha uhlangothi olunqoba. So sibona uNkulunkulu lapho esebisela umuntu lapho asuka khona. Ngicabanga ukuthi izulu lonke liyahlokonga ngoba vele isicoco kumbe isiqongo salindaba ukuthi uJesu yeza. Akula kuthandabuza nxa esiza uza he comes as a conqueror uza engumnqobi ngoba kazinqoba uza engumnqobi ngoba wanqoba ngoba alubezeze unqoba besingathandabuza ukuthi kumbe olobayo umunye uthi leke sikubonayo is a delayed match. Kufanele ukuthi mfundisi nxa kungadlala amathimu ungekho wena bese beyidlala ngokwesibili. Mina engangikhona wena nxa ubamba uvalo ubone ngani iteam yakho isiluza mina akakungethusi ngoba nyakwazi ukuthi imklomelo kwaba yi1-0 ngoba yi3-0. So wena ungakathi bona uyabuchaya uvalo yikho esikwenzayo ngoba thina singapha kwelanga sichaya uvalo sibone ngani uJesu wanqoba wanqotshwa kuSamuel 12 uSathane waxoxwa wabuya eCalvary wanqoba wabuya ethuneni wanqoba. So uSathane akula enye indlela vele azanqoba ngayo. So thina futhi siassociate njengoba udadewethu sitho le team ewinayo i-team kaJesu. Wena labo bantu abakuthimu kaJesu ewinayo walabo bantu asebefinyelelwe batshengisa balempawu bani ezikhomba ukubana hayi laba sebefinyelelwe abangafinyelelwanga balempawu bani. Abafinyelelwe umfundisi bakhanya ngokuthi basemsebenzini balama resources balezinto zokusebenzisa behambela abanye belokhe bebiza abanye balamabhayibheli ezandleni balomoya wesiprofeti obabisela kuNkulunkulu obachasisela indaba leyi kabanzi eyokusindiswa. Kukanti abangakafinyelelwa baba yi-opposite yalaba. Sibona kusilela amabhayibheli silela ukukhonza so kusinika i-challenge khonokho mfundisi ukuthi vele kakumelanga sireste asiphumuli uJesu azafike. Abantu bonke kumele ivangeli liyefinyelela emkhawulweni womhlaba. Abangakafinyelelwa laba silomthwalo ukuthi bafinyelelwe ngoba kufanele ukuthi uJesu engakabuyi bakhe benza i-decision e-informed. Akula muntu okumele athathwe
by surprise. Damna bengakwazi bekunjani. Wonke umuntu kumele into yonke imcacele. So sile challenge thina lapha esisemsebenzini kaNkulunkulu ukuthi abantu bonke asimake sure ukuthi into bayayizwa. Yes. Yikho phela uthumo esithi ilizwe libe yibufakazi. Anti bufakazi ukuthi kufinyelele. So ngezindlela angumele ukuthi ube lo muntu ozathi aluba mina ngale ngangizwile, ngangizaphenduka. Kodwa kudingekala ukuthi silihambise ngamandla la ngesiqhube esikhulu ngoba indaba liyaphuthuma. Usathane usemsebenzini omkhulu, abantu abatsha usebathethe ngestorm, abantu abatsha bangena kunjengo, bangena ezintweni ezinjalo kundakisa. Kufanele ukuthi sigijime ngelizwe ngesiqhube esikhulu ukuze baphephe baphume engozini bangene kuphileni. Ngiyawuzwa le ndaba ukuthi kumele senzeni. Maybe umbuzo engawubuza umphakathi ngothana kuyini okwenzayo ukuphangisisa ukuza kaKristu ngoba sesihluphekile bathandikayo. Uyahlanyela inhlanyelo yethemba kulabo abadinga ukuzwa indaba ezinhle na? Ngumbuzo esilawo la. Kambe abantu abatsha ekukholweni bayazuza usizo lokufunda kuba kutshoni ukuphila impilo yokulalela kuKristu na? Kumele sikhulekele bona sizuza amathuba okwaba indaba ezinhle zomhlaba omutsha kuqala lokukhuleka sonke esikhathi. Angeke ngizwe igama lakho elokugcina ngamafitshane alandele ususitsho ngamafitshane bese sikhulekela. Ngabonga uNkulunkulu ngoJesu ozinikeleyo ukuthi sonke sisindiswe. Balaleli uNkulunkulu ujonge ukubana sisindise. Uthumo lwakhe luzangena emhlabeni wonke. Kasibeni lengxenye kulolu thumo. Silwamukele njalo silugijimise ukuze kuphangisiswe ukuza kweNkosi uJesu. Nxa uthumo lusiya emaphethelweni, isiphetho ukuthi uJesu uyeza. Amen. uJesu esiza uzoletha impilo engapheliyo. Impilo Adamu ayelayo, impilo uAdamu ayemele ukuthi ayiphile. uJesu uyeza, kudingakala mina lawe silungiselele. Aluba silungisele la singamamukela bese sihamba lathi sisebenze ilanga lingakatshoni ukuthi uJesu ekuzeni kwakhe sonke umkhuleko wethu kubana sisindiswe. Asikhothamsena amakhanda aluba sikhuleka baba oyingcwele okhona ngikhaya ezulwini siyabonga. Isifundo esimangalisayo, isifundo esigoqa lona leli kota sisivezela kubana aluba umsebenzi wevangeli usuphelile. uJesu uza kudabula isibhakabhaka esiza enxwanele labo abamamukeleyo basebenza masinyane ukuba basindiswe. Ekugcineni bese kuvuswa abafileyo, abafa bekholwa, abaphilayo siguqulwa sihlangabeza inkosi. Sengathi baba Jehova kungaba ngumkhuleko lenjongo lokulangathelela kwethu sonke kuthe kupheleni bese sisindiswa samukele bukhosini. Sicela konke ngoJesu inkosi yethu. Amen. Amen.